Okay. Tidak kan benar yang canggung itu ya. Nama kalah namanya tu kalah. Bisa namanya tu. Senopang lucu. Tak pak. Tak. UMRA kanong karamo badai ru Presiden ke Voice of the People's Party uba Ardent mila besemuat menta ka janmit ka apnyotric na wing japsan ulawan yuk kejat hak ndailat banyak kendu ya ginong tua desa Desro Hakria Hasyang kibalasya abe hak breu ke Silong Municipal Board kani kijingwan uba Ardent kalong haden bagi ni breu kira sya abe na kathan ndailat bakimbit banterwa di jingde syuk namal bakadai ka jaka ke belah mana habakren hamat jongki uba Ardent waong ba kajingwan yu kalong ba hadin barayo i ba kajingla kesoka kalong ba palat ban be ya bayat terwa hendai hakaju kapor wa seneng yaki balong bakim dai pat ban Pynwit ya gibreu ya kayai kayeng gibreu namal ba kaseng kam padiang ya kata ulong balada kesoka kala jubol on sia Peit pat ulo ai men sem ba om dai ban ya Peit ya pra jaj breu hendai dai ban ya telilang om ban sya ya lambaklah nak yang ba ada nuwa kli nagi officer jongka kibadon hakate jeka ba halo kanong rim kia kang be ikini gibreu wan tua sya tua so hagi kri hagi syang na kalian ko bisa ga pensyai ba kat kum kau hukum juga high court bat kum ju kasoka jela ka bena ba ya kathan khnai mana ba kam dai syu ke jaka ban ye de madan da kanu hukum da ko ati halor kunu rim ba phi be ikini ki pa terwasa terwaso abagi syua ikem syong ya ba awasa halor nunung rim bikang ikini huh? Oh, you are not a Khasi. I mean, on what ground that you are asking these people not to carry on? You show me the high court. No one. Manda nang bere. Yipat hebla la ko hak. Laga ki song si jaka di garang ko hak. Nyemuan reban ya pre. Isu running from driver taxi te. Running from taxi. Laram sanang lanang sarum. Dagani yu kan syang tang ba ya di syabam cia. Why? Boleh. Walu. Kalian pilih kedua dah begini mereka municipal. Ila keren nang ni gitu kibadan napok municipal bang yang kidai ban sange kimdai ban be. Kalau lagi nang be temo in sai pej specialist kidai ban jama. Seven. Kejak lajong kiai kejak lajong. Be hakapor ba piweng hakapor ba piweng ni kata ngam ko ban kular mo. Kila idon kini kila idon kila ayak kata kajinga keren keke. Terima tak kansan ya ki bayat menterwaru. We cannot tolerate this. And we know because we are also in the PTBC. We know that they dishonor every decision of every discussion. You convey the message to the government that we are here to not to allow you. You convey the message. Otherwise, there will be a problem. I'm telling you. This is too much. Minum syashu. Kalau ni kem syong, kem occupy any space, issue air running. Kadang nem kecik thok ke besar, but even running. Kadang nem kecik thok ni. Kadang gaskin. Ah ini kayu kan notification. Kemudian diberi bayar ni syashu, you know. Bayar, ya bayar. Kini kian, Ini pedestrian. Amar bagai ke isu mana? Nila dia ikut ni benda. Oh, itu kita bersong isu po. Oh, isu po. Kini kian Tyrwa te, Tyrwa. Ini nak tiru bangga. Bagi Keren halor ki mobile vendors, keren halor ki seasonal vendors. Nganong ipide, I'm here to ask you, please stop. Stop. Ngin sha. Otherwise, we are going to Gherau Yaka Municipal Office. This is too much. We know that the discussion has not happened. MP, keep you. There has to be a solid ground. Ba kini keep ya kaya. Haba kihan la ka jong bapli petty business. Nanti kamaya ka hok.
Tyrwa beli. Itu badi apa ki pulir ki Iaid. Mama syasu ban pe ya kajik sale ben jigi bri kajik. Ki baret kan? Ya kajik sini ke sini ban ratin kau. Kira tadi kapan cepat Padu kan meru kepadon pesen kinong di madan. Maki daladi yaladi ki alam. Enak tak tahu ngim ko ate ban tukelar. Ndri menta ka along palat ni haban mi. Baru sika tu ngim ko ban tukelar ma pidan lagi jong ki ban mo ki nong elam ki baladon. Ladi ngiwan mengi ki la bri la nong ngisim kepu. Ndri this time ne ngim la syasu. Ban supet. Tadi Kiwei roh long lagi tay pagka tamo di bayar Pynwit yan ya berlalu ke hok yan. Ini rasakan lagi kabar. Iwan nang ni small ngo apa kata ka sorkar. Katang ya kini ya Tyrwa Sha. Kini ki klaim Pynwit inu boh. Nani kita ki mobile vendors kita. Ki bayar. Ni kadon halo kono rim. Kade ke kamram juga sorkar ban pensiun rim kan. Laka juta ka jing lek ke juki ke Pynwit na me kaya. Laka jing lek juki ke pentut na me no. Mula banong baka sorkar kan su pentrikam ya kanu ke hukum klaim de pensiun rim. Dia kata kade ke bangi ni ko.